Ayo, ufake, ure. Soji siga, soji pade mo rekomendo yuyu. Horegu na ufaga tau. Simiki da. Hana mena wakila da bimehero mo na sidu pade de yuyu. Ayo, ada mana halo model Simiki? Yau gini ha. Biko. Fumama ada simulasi tau. Nanya laga rokok itu bapak coba apa? Fase aku cekali mana? Anak tuan ya baliku. Tengah hadiah ya Simiki. Ada tolak argumena bahasa bataua. Betul. Lu bakal jaringan sabonong. Ikuti ujian online. Apa agak deh. Ija gurus. Meja na fakida. Hadiah mana nih koe mau balik top dulu nih. Ikuti seleksi PWK Simiki. Hadiah ke PWK. Panitia Wamili Kafalo. Oh, panitia wamili kafalo. Wah, hadiah ke mana? Ya iya Simiki. Hana, kau belum ba? Ay, are saya dah wefau bagadar beriko. No irai fau dah medofia silado. Lo ya telewa. Awal dilewa ni hasisokefe basi so talifuse ba. Fabo da medofisila Simiki. Sekali deh murni secara online. Salah kemandau mau saya belajar kau dengan sungguh-sungguh. Fefu pengetahuan si mana undang-undang balik. Sejarah fefu mohon wafal. Ya biko. Bai tema tuna ke. Si mana ya media official meu ikuti. Seleksi online gitu murni. Ila na nilai gue mana tadau. Siwa ngautu asiwa asiwa. Wow. Sabato ya pasari. Ba melama ya itu dapat seleksi kedua ada seleksi wawancara. Lah jatuh ke nilai banget. Lewat lah. Orang dua ba faya sakau wiko. Wano hafal undang-undang. Lebih sofu bagade kudan. Bagian pengetahuan umum di dek bakado. Fakta ni ba, ikuti mana orang ala percaya dek. Ya Simiki. Mau tuh hari soal. Kau masuk ke soal musarai. Iya ya dua menumai pengetahuan umum. Coba masuk ke we. Nano mana dan yanda uga PWK. Hejo lala ni terono. A. Lala sadolo. B. Lala sabila. C. Lala satulu. T. Lala sadolo benar ya dulu. Simiki. Ay, lo jadi saya kuhun ada jawaban begitu. Bagian D benar. Lala sabila. Alasannya ya, nano mana dari yang tahu kepada lu. Maka bahalu momer, oye hole bagadu, oye kur. Lu mano sadu lu bagadu, ya faju dede. Oh no. Dia jawabannya bagian B, lala sabila. Lau Simiki. Bagian B jawabannya. Lala sabila. Ya soal nomor 2 ya. Ya ugoda A termasuk Niha A. Niha Sisoki B. Niha Satula C. Niha Silosoki. Hadiah tabe jawabannya ada Simiki. Hana abu aku jawaban lu, bagian C. Niha Silosoki. Baru sama Satula Niha Guridan. Halo B, maka jawabannya C. Ya dah,
Jawaban terakhir C. Loh. Jadi udah C. Autokar ya SIMIKI langsung keluar nilai J. Betul. Siwa motu sulawan nilai SIMIKI. Aja aku ada di rumah SIMIKI. Siwa motu siwan. Peringkat 1 global nilai. Wow. Fayagu kewiu. Luar biasa baik buat nilai mula. Semoga mana ada kebalik. Buat tuh besar bangun usah. Harus pakai GV besar kamu. Apa seleksi wawancara buat? Pergi bukan? Oh, foi dua SIMIKI. Mas eu morri SIMIKI. Berjivile dua. Kalau, siap-siap lawan SIMIKI. Akau pusat kedua bangun. Baru seleksi wawancara main. So keluar. Lau Miko, ya gue balala ya. Mana lemon ada kadang full gede. Tapi pakai takut cekari. Tapi kalian apa behernya si lemon lewat ke aku. Kali fursa setekariho. Ada yang siap jauh ikuti seleksi wawancara Panitia Wamili Kafalo. Siap, Pak. Balano siap. Tepu gama-gama si mana HP, sura-sura, batana bonya, tebaila oi. Lo hado ini ohe bufe fuda opa. Ladi HP ke bude balagi sura-sura. Lau, bera melani ohemo, mata beraga bajinofu nomor sara. Hejo so nolom. Na omo bupa. Lo ni ohe bu bagate. Bero ebu ayai tebai ufa Jawa. Lau, nahawe jawaban nomor sara kamu, tato hugo nomor 2. Hadiah halo emo. Na halawa bupa. Te oilai ya halawa bude pa. Moda funa bapa. Bafa huhu ro ke bapa. Lau biko, obana berbuah pertanyaan lagi kamu. No abai saya seleksi wawancara. Bapak tolong mufandau bedanya. Erai pada tim aja budaya nomor HP ma. Balau pa. Na hasimane pertanyaan bapa. Yang nomor HP dia apa ya? Fandawa. Hei bisa Miko. Lewat juga seleksi Panitia Wamili Kafalo. Ai. Siduhu ni wao mau megabong na SIMIKI. Mau ikuti seleksi wawancara. Asile karu mana ada gue pertanyaannya. Ba, ya ada nomor HP gue megabong. Mau feta gue pesan nih ya ha, bawa ya. Gimana? Aha ubaso kamu ya. Ya ahobu wiko. Ya odo so wawancara ya ugo. Me seleksi wawancara Panitia Wamili Kafalo. Ma PWK. Na omasinda ugo mona. BGV 20 juta. Ba falukai sinda odo bambere naruku. Hari sinaya beji ova. Babai fatune bani habo. Bere hasamosa jatagu. Na omasida uga. Baya uga ya ibiko ube jatagu. Asala so GV si 20 juta. Mai ja ke uwe Miko. Belingan sama mai gumewa ku mehkobo. Lawa salahnya apa Miko? Daripada ya beknya GV si 20 juta tu. Mending pakai GV si 20 juta deh, kau bokai usaha betanda bo. Le bakal mati ni hana le mohalo de kepada. Foma hada gawe kucikari mama, falu kami jam-jam ke bau fukelera bebe hurunya.